L-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi rtira l-appell fil-konfront tal-perit Andrew Ellul wara li għaddih minn martirju brabta mal-inkjesta li jrid jiftaħ dwar xogħlijiet infrastrutturali fi triq Nadur Għawdex kif fi żmien il-miliet li għadda meta l-eks deputat tal-Establishment Nazzjonalista rid iddaħħal il-perit Ellul flimkien mal-Ministru Clint Camilleri u Martu Debora fost oħrajn f'inkjesti separati. Tali talbiet ġew miċħuda kollha ftit tal-jemilu mill-Maġistrat Bridget Sultana hekk kif sabet li ma ġewx ippreżentati provi minn Azzopardi nnifsu. Azzopardi appella minn din id-deċiżjoni u beda dak li ġie deskritt bħala l-ar attakk fl-istorja tal-ġudikatura mill-estremisti tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt Azzopardi fetaħ attakk frontali kontra l-Maġistrat Bridget Sultana li ma laqetlux it-talbiet billi implikaħħa frejat b'kompliċità mal-Gvern. L-Avukat tal-Aqda Repubblika żied id-doża tal-attakk isteriku tiegħu meta implika membru ieħor tal-ġudikatura, il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek li skontu kitbet id-dikritt flok il-Maġistrat Sultana. Wasal sal-punt li jitlob dik li fi kliemu għandha tkun investigazzjoni fuq diversi livelli fil-konfront ta' dawn iż-żewġ maġistrati. Iżda wara dawn it-teatrini u l-attakki kollha fis-sigħat li għaddew, Azzopardi daħħal itrant l-imħallef Consuelo Sherry Herrera fejn irtira l-appell fil-konfront tal-perit Ellul biss. Bil-mistoqsija tiġi waħedha min se jikkumpensa mid-batija li għadda minna l-perit u familtu f'dawn iż-żminijiet meta għamel dan Azzopardi mill-ġdid ammetta li reġa' gideb fuq ħaddieħor. Ta' min ifakkar kif Jason Azzopardi anke ammetta li għamel allegazzjonijiet foloz kontra s-segretarju tal-Kabinett Ryan Spanjol qabel talab skuża li għalih kienet aktar minn biżżejjed. L-Avukat tal-Aqda Repubblika wkoll talab biex jinfetħu bosta inkjesti oħrajn fosthom kontra l-Ministru Silvio Xkembri u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella li wkoll ġew miċħuda mill-qorti inkluż fl-appell.